Niba warigeze kumva imvugo abanyarwanda bavuga ngo iyo ukize baraza, ukaba utari wabona neza iyo mvugo ibimpamo, ubibonere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyo ukize baraza. Perezida Tshisekedi Amerika Donald J. Trump nta gihugu na kimwe cyo muri Afrika arakandagizamo ibirenge bye ngo aje kugisura mu ruzinduko rugenewe icyo gihugu bwacyo. Nta wundi mugambo umuzanye, nta n'undi mushinga umuzanye, ari visite, umushinga wo gusura icyo gihugu wenda n'ibikorwa remezo by'igihugu cya Amerika muri icyo gihugu. Hari icyo uzi Donald Trump yasuye? Wenda Joe Biden bavuga ko yaje muri Angola, wenda n'abandi bavuga ko baje mu bihugu runaka, na Barack Hussein Obama yaje muri Kenya. Ariko se hari undi mu perezida uzi wa Amerika wigeze akora ibikorwa byo Trump arimo gukora muri iyi minsi by'intambara, kwigarura umutungo n'ibindi? Donald J. Trump gusura Afrika bwa mbere aje gusura inyungu z'igihugu cye, agiye kwikorera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Utabyita akantu toto, uyu nguyu ni umugabo w'umucuruzi cyane, ubuze icyo arimo. Urugendo rwe rugomba kuba ari deal. Ni deal, nta kindi kintu cyamuvana Washington muri White House maze the best ikaza mu mihanda y'Kinshasa. Ndavuga cya kimodoka cya rutura agendamo ubona nk'iciriritse, ariko imodoka itaraswa, imodoka itagwa, imodoka ihambaye cyane Perezida Tshisekedi Amerika agendamo, izaba iri ku butaka bwa Repubulika ya Kongo minsi ya vuba. Nufatanye kabombo, ufatanye bukomeye. Nivyo mu kwezi kwa 12 k'uyu mwaka 2026 bivuze ko ari amezi 6 duhereye uyu munsi turimo kubara. Perezida Tshisekedi Amerika Donald Trump agiye kugira uruzinduko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nyuma y'iminsi bamaze gusinyana amasezerano akomeye cyane ubufatanye haba mu z'umutekano, ariko kandi nanone amasezerano y'ubukungu basinyanye, ndetse nabo habahagararikiye amasezerano ya Washington yo guhuza u Rwanda na Repubulika ya Kongo. Icyo Donald Trump yavuze ko ari amasezerano yo kurangiza burundu intambara imaze iminsi ku butaka bwa Repubulika ya Kongo. Tshisekedi Chilombo na Perezida Paul Kagame imbere ya Donald Trump bemeje yuko intambara irangiye. Noneho rero Donald Trump yanasinye amasezerano Kinshasa bijyanye no gukorana mu bijyanye n'ubukungu, aho kampani atandukanye yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yemeye cyane kuza gushora imari yabo ku butaka bwa Repubulika ya Kongo mu bijyanye no kwimba ubutare cyangwa se gucukura amabuye y'agaciro muri kino gihugu cya Repubulika ya Kongo. Amabuye y'agaciro arimo coltan, cobalt, zahabu n'andi, na cyane cyane ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo ziri mu nkubiri n'igihugu cy'Ubushinwa mu guteza imbere urwego rw'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, na cyane ko muri iyi minsi amabuye yo mu rwego rwa cobalt na coltan ari amabuye akenewe cyane, utibagiwe na lithium mu gukoresha ibi bikoresho by'ikoranabuhanga bigezweho, yewe n'imodoka zidakoresha essence zikoresha amashanyarazi zikenera ibyo bikoresho by'ingenzi cyane kugira ngo zikorwe. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni kimwe mu bihugu kiri mu nkubiri ikomeye iri guhatana na leta y'Ubushinwa kugira ngo batabambura isoko ku ruhando mpuzamahanga. Niyo mpamvu rero nabo babona yuko gushaka hari ayo mabuye ari ikintu bashyize imbere. Rero Amerika na Kongo bemeranyije iyo mikoranire. Icyakora Kongo ivuga yuko kugira ngo bigende neza ari kubanza bashyira iherezo ku makimbirane amaze igihe kinini ku butaka bwa Repubulika ya Kongo afite ahuriye na M23 batazira igihugu cy'u Rwanda. Amerika iti ibyo navyora, ibyo ni ikintu cyoroshye cyane. Amakimbirane agomba kurangira ku cyiza n'ikibi. Niyo mpamvu mumva bafatira ibihano igihugu cy'u Rwanda, niyo mpamvu mumva bakora ishoka byose kugira ngo u Rwanda ngo na M23 barangize intambara yabo ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho bavuga ko u Rwanda ari rwo gashoza intambara kandi ko yifuza ko amahoro n'umutekano biboneka ku butaka bwa Kongo. Rero kuri ubu Donald J. Trump cyangwa se Perezida Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ari gukora ibishoka byose kugira ngo barangize iyi ntambara, batangize deal yo gukora. Nyamara ibyo bwabyo ntabwo bihagije. Nyuma y'uko igihugu cy'Ubushinwa cyatangiye muri Kongo kubaka icyitwa China City, umujyi w'Ubushinwa muri kino gihugu cya Kongo, ari umujyi uzaba uhambaye cyane, ndetse uzaba urimo na ambasade cyangwa se ishami rya ambasade rya leta y'Ubushinwa muri Kongo, hakazaba harimo amaofisi, hakazaba harimo ibintu cyose kugeza ku bibuga by'imipira, ari naho leta y'Ubushinwa izaba igaragariza ubudasa bwayo muri Kongo. Donald Trump yavuze ko kugira ngo ahere muri Kongo akora ibikorwa bihambaye agomba kubanza yashingayo ambasade ikomeye. Kubaka ambasade nini aricyo kintu cya mbere bagiye gukora mu butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika anifite ambasade zihambaye, nako bivuze ko abari uburinzi bukomeye. Ikindi haba hariho n'uburyo bw'imikorere bwinshi cyangwa se inzego zitandukanye zifata ibyemezo zifitanye imikoranire n'igihugu izo ambasade ziba ziherereyemo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika gupanga kubaka ambasade rutura nk'iyi Paris, ambasade nk'iyo mu Bwongereza, kwishyira Kinshasa n'umushinga watekerejweho kandi wigwaho, wemerwa uzashorwamo agatubutse.
Ibi Donald Trump ari guteganya kwikora muri Congo cyangwa se batangiye no kubikora dore ko mu kwezi kwa 12 azaba aje gutaha iyi ambasade nini izagariye White House muri Republika ya Congo, akazazanwa na Air Force One na BCA izamuzana ikamugiza neza Kinshasa nkamujyanye muri Qatar mu minsi ishize. Azaba aje gutaha iyi ambasade ariko aje no gufungura ku rwego nyamukuru inzira ya gari ya moshi ya Robito, ndetse aje no gufungura nyirizina urerekanirwa mu y'agaciro acukurwa ku butaka bwa Congo, na cyane cyane ko niba nta gihindutse mu kwezi kwa gatandatu bagomba kuba batangiye gucuka mu y'agaciro ku butaka bwa Republika ya Congo. Icyakora turi kubona ari gusigara iminsi itageze mu 10 nyamara intambara muri Congo itari yarangira. Gusa mwe akavuga yuko ariyo mpamvu turi kubona ibintu biri kugenda bihinduka isaku yindi ku butaka bwa Congo, ari nake 23 itorewe cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba front line, kandi nta wavuga leta ya Congo ngo kurwasa kuri 23, ahubwo 23 ire kugenda ifatirwa ivyemezo ndetse ikanashinjwa izaha, nkuko twabonye ejo bundi raporo ya Human Rights Watch bigaragaza neza ko ibihugu by'ihangage biri nyuma ya leta ya Congo, kabone nubwo byaba bigaragare ko Congo ariyo yakoze ikosa. Icyo Amerika ishyize imbere n'abafatanyabikorwa bayo nuko babona umuhanda ufunguye ukorana na Republika ya Congo, bakabona inyungu bashakaga mu y'agaciro muri kino gihugu cya Republika ya Congo. Ibyo ngibyo bamwe bari kuzitegereza bakabona yuko harimo n'akagambane ariko gakomeye cyane kuri ubutegetsi bwa Kinshasa buri kora M23 kuba baratangijwe ndetse no kuzana abasirikare ba Leta Amerika muri Congo bo gufasha igisirikare cya FARDC kugira ubushobozi budasanzwe bwa gisirikare bwo kuzangana n'umuntu wese uzabagaho y'igitero. Ikindi bakabana none bari gufatanya muri yo gusacunga umutekano inza zanyuzwamo mu y'agaciro, nubwo Leta Amerika yahakanye ko atazarinda ibirombe, ariko nanone kwemeza ko imashini zitwa Washington itazarindwa mu buryo bwuzuye waba utekereje cyane. Ahubwo yenda twavuga ngo n'abasirikare ba Amerika bazaza muri Congo kurinda ivyo birombe, ariko baza batanze ibyangombwa n'umenye bwa ngombwa ku basirikare ba FARDC kugira ngo barinde ivyo birombe. Ubwo siko bimeze, yego niko bimeze, kuko n'amasezerano yo kubatoza yatangiye gushyirwa mu bikorwa. Bamwe muri bo batangiye guhabwa amasomo amahugurwa ya gisirikare bazasoza mu kwezi kwa gatandatu nyirizina, igihe n'ubundi bizabiteganyijwe ko amakampani ya mbere ya Leta Zunze Amerika aba yakandagije ikirenge cyabo ku butaka bwa Republika ya Congo bakajyanwa mu birombe bagenewe gukoreramo. Ibigaragaza ko Leta ya Congo yateguye cyane ifatanije na Leta Zunze Amerika kujya banoganye uyu mugambi wo gukorana mu bijyanye no gutunganya aya mabuye y'agaciro cyangwa se no gucukura ubutare bw'amabuye y'agaciro bwo muri Congo, cyangwa se ubutare bwo muri Congo bugomba gukoreshwa mu mugambi wo guteza imbere Amerika, ariko bakavuga ko bagomba no gufasha Congo mu iterambere. Hanyuma ariko iki gihugu cya Leta Zunze Amerika gisanzwe gikorana na none n'umutwe wa Blackwater wa Eric Prince. Umutwe wa Blackwater wa Eric Prince ni umutwe ukomeye cyane uhabwa n'ibiraka bihambaye, aho Leta Zunze Amerika zigeze zivuga nabi nubwo uwo mutwe waje muri Congo ku busabe bwa Tshisekedi Chilombo kugira ngo ufashe igihugu cya Congo guhangana na M23 mu bice bya Kivu y'Amajyepfo, ndetse amakuru akavuga yuko bashobora kuba bagiye kwerekeza muri Kivu y'Amajyaruguru kugira bakore urugamba rutoroshye bayire mu bice bya Masisi. Iyi Blackwater y'ubwayo yiyemereye neza ko gufatanya na Leta ya Congo bijyanye no guturisha urasazwe bw'iki gihugu mu gihe gimaze igihe kinini cyane mu ntambara, bakemeza ko ari intambara bashowe n'igihugu cy'u Rwanda. Umuyobozi wabo ari fondateri wabo wabashinze yitwa Eric Prince, yahoze ari umusirikare wa Leta Zunze Amerika, akaba ari kibamba muri White House atambuka na gukomanga kandi abona na perezida igihe ashakiye. Iyo bamuhaye ikiraka aragikora, kandi nawe yafite ikiraka nta umuhagarara hejuru. Ntago ameze nka Wagner Group n'indi mitwe abanyamerika n'abanyabureba bamagana. Uyu nta n'ubutunga gatoki kuko ni umutwe usa naho ufite ahuriye na leta, kandi leta ikomeye Leta Zunze Amerika. Kuba rero Amerika itarigeze ivuga nabi Blackwater muri Congo, nuko Blackwater iri muri Congo ubwabyo bijya kungana no kwa Leta Zunze Amerika ziri muri Congo. Ndavuze ngo ni Blackwater itavuga Leta Zunze Amerika, kandi ibyo bikaba bishobora kuba bisobanuye neza yuko bigaragaza ko Amerika yaba iri muri Congo mu mwambaro wa Blackwater. Uko bigaragara nuko Republika ya Congo mu bikorwa zayo bya buri munsi ndetse n'ibigerageza gukora byuzuye igaragaza neza cyane ko ishyize imbere Leta Zunze Amerika, kandi Amerika neko ishyirwa igorora hari ibere ry'agaciro ringana kuriya bifuza nibyo bashakaga na mbere, kandi ko babibonye nta kindi kintu bashinja Congo. Ibi biriko hari bamwe cyane cyane mu bwoko bw'abavuga ikinyarwanda n'abatutsi bavuga ko barwana n'uburenganzira bwabo nk'uko M23 bivuga na twirwaneho, bashobora kutazabyungukiramo ahubwo bashobora kuzabihomberamo mu gihe Donald Trump na Tshisekedi Chilombo baba banoganije imikorere. Harya manda ya gatatu nagizabwa Tshisekedi Chilombo olingate kabuga sita agarikiwe na Leta Zunze Amerika, uvuga ko bitazakunda asuza amerwe mu isaho. Ibyo bizaba kandi nanuza bihagarika. Manda ya gatatu ya Tshisekedi Chilombo irategerejwe kuko nibwo bazahamya neza gutangira gushyira mu bikorwa amasezerano ya Washington ndetse na Kinshasa.
Tshisekedi Chilombo arangije kwitwa umwizerwa na Washington, niyo mpamvu bamubona nk'uw'ingenzi. Nyamara kandi nanone ko yaremerewe gukorana na Eric Prince, none byatangiye kubimuha amajwi. Umva amagambo Eric Prince yari yaravuze mu minsi ishize ku Rwanda. Muraho mwese, ni gahunda nziza turi kumwe na Eric Prince. Nitwa Mark Sano. Hari urugomero rukomeye cyane ruri kubera muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, kandi dusanzwe dufite impuguke yacu mu bijyanye n'ibibazo byose bya Afurika n'iby'isi muri rusange. Ni Eric. Reka mbasomere iyi nkuru y'amakuru ivuga ku biri kuba ku ngabo za M23, ni umutwe w'ingabo witwa gisirikare w'inyeshyamba, kugira ngo tubishyire mu bikorwa ku bareba amakuru yacu. Izi nyeshyamba za M23 zishyikiwe n'u Rwanda zirutse gufata umujyi wa Goma, umujyi ukomeye mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, bigatuma abantu ibihumbi barimo n'imfungwa bahunga mu bwihebe. Iri fatwa ryavuzwe ko ari ukwiyongera gukomeye mu ntambara yabaye ingenzi cyane cyane mu karere, bikozwe na M23 kuva mu mwaka wa 2012. Guverinoma ya Kongo yashinje u Rwanda gushyigikira M23. U Rwanda ariko rwo ruhakana ko rurwanya iyi ntambara, rurwanya Kongo, ko bashyigikira izi ngabo, ahubwo bakavuga yuko ibyo ari ibinyoma. Ibi ni ibintu by'ingenzi cyane. Ibi byose birimo kugenda ubungubu, kandi hari ikibazo gikomeye cy'ubutabazi bw'ikiremwa muntu. Eric, Kongo ni agace kanini k'umugabane wa Afurika, hari amateka asobanutse neza. Reka tuganire kubiri kuba ubu noneho, hanyuma tuzasubira mu y'amateka ya Kongo. Oya, ibirimo kuba ubu urabizi ko bavuga ko ari inyeshyamba za M23. Mu by'ukuri ni nk'ishingiro ry'igisirikare cy'u Rwanda cyayobowe na Paul Kagame, kandi byatangiye burya. Reba, jenoside yo mu Rwanda yabayeho mu 1994, kandi burafite igice cy'umuryango w'Abanyarwanda. Uyu mugabo yatangiye guhohotera muri jenoside yakorewe Abatutsi, ngo na uwo mutwe ni FDLR, ari wo mutwe w'intagondwa z'Abahutu. Bamwe muri bo bahungiye muri Azazaba bwa Kongo, kandi bivugwa ko inyeshyamba za M23 zari zihari kugira ngo zibarwanye. Ariko kuri kw'ibyabaye ni umuryango w'ubujura bafunguye, winjiza miliyoni zigera kuri 600 z'amadolari ku kwezi muri zahabu cyangwa se korota, tantalium n'amabuye y'agaciro menshi aturuka muri Azazaba bwa Kongo, akabajyanwa nanone mu turere ducungwa n'aka gatsiko ka M23 gashyigikiwe n'ingabo z'u Rwanda. U Rwanda rero rushyira umubare munini cyane w'amabuye y'agaciro, ayo mabuye y'agaciro akoreshwa cyangwa se aturuka ku butaka bwa Kongo yibwa. Bityo rero muri kino gihe baherutse gufatira u Rwanda, bamaze gufata abo n'u Rwanda umujyi wa Goma, umujyi ukomeye cyane muri Azazaba bwa Kongo, kumera amajyaruguru ya Kivu. Hari Abanya-Romania, abapolisi bashinzwe umutekano baturutse muri PMC, bari bihanganye kandi bahanganye n'ibitero by'iminsi 5 za M23. Hanyuma amaherezo bavuga ko bagomba kubafasha, maze batera n'ibimodoka by'intambara byuzuye bya bombe, ndetse n'ibifaro byinshi barabikoresheje, kandi bakoresheje indege za pilote za TB2 zo muri Turukiya kugira ngo bafate umujyi wa Goma. Haba urugamba rukomeye. Bityo rero ibi si intambara y'imbere gusa muri Kongo, muri Azazaba bwa Kongo. Hoya, ibi ni igitero cya guverinoma bagabweho n'ikindi gihugu mu karere gafite ubusugire, zakozwe n'ikindi gihugu gitera Kongo gusa kubera gushaka kwiba amabuye y'agaciro ya Kongo, kandi agaciro u Rwanda rurimo gusahura muri Azazaba bwa Kongo. Hari imitwe y'ingabo zigera kuri 30 zitandukanye, ariko biragaragara ko M23 ari iterwa inkunga na leta, kandi babona n'ubufasha buturutse muri Uganda, kuko nanone umugande avuga igisirikare cya Uganda nacyo kirimo kwinjiza amafaranga menshi mu bujura no gucuruza diyama, zahabu, ndetse n'ikindi kintu cyose gikoreshwa mu gukora telefone ngendanwa na batterie zo mu modoka zikoresha amashanyarazi. Ibyoherezwa muri Torprene biva mu Rwanda, ariko bituruka muri Kongo. Ni miliyari 7 z'amadolari ku mwaka zitangwa, kuva ku muringa kugeza kuri nikeli kugeza kuri cobalt. Amabuye yose akorerwamo batterie, kandi birumvikana ko diyama nayo ifite agaciro gakomeye. Bivuga ko hari agaciro ka miliyari 25 z'amadolari ku butaka bwa Kongo. N'umuturanyi uri muri kino kibazo. U Rwanda rwo rwakuyeho igice kinini, kandi rurimo kugerageza kugitwikira.
birasekeje cyane ukuntu bamwe batangira kurwana bavuga ko bari kurwana n'Uburusiya ngo bwateye igihugu cya Ukraine mu buryo bukwiriye n'akarere ngo k'Uburayi ngo muri iki kibazo rero bagomba guhangana nacyo mu gihe ufite akarere ka Congo kamaze igihe kinini kandi navuga ngo wenda kishwe n'u Rwanda n'ingabo z'igihugu cyarwo kugira ngo gakomeze bakoremo ubujura bw'aya mabuye y'agaciro, kandi kubasaba imbabazi bose kubw'u Rwanda muri Congo ngomba kubitangaza kuko ibi ni ibintu bibi cyane, ni imyitwarire isa nk'iya Putin mu bijyanye no guhindura imipaka y'igihugu cyabo n'ingabo rero bagakoresha imbaraga za gisirikare. Yewe ibi ni ibintu bibabaje cyane Eric, kuko uzi ko uvuga ibintu ukavuga igitero gituruka mu gihugu gituranye kandi ntabwo kivugwaho na gato rumwe, ndetse no mu itangazamakuru mpuzamahanga ibi ni ibintu bivugwaho gake cyane, kandi nk'uko ubivuga igice cy'uburasirazuba cy'igihugu gisa nawe gifite amabuye y'agaciro menshi, ariko biragaragara ko ari Repubulika ya Congo ifite ubu bwoko bw'ubwinjiracyaha mu bitero nk'ibi. Tubwire bike ku bwoko bw'inzego z'umutekano ziyobowe na Congo, kandi n'amatora yo mu Kuboza 2023 yabaye niyo tugejeje ngo kuri aya makimbirane. Oya bike amatora yo mu Kuboza 2023 nibwo Perezida Tshisekedi yongeye gutorwa, kandi ni igihugu kinini, ni igihugu gifite ibibazo byinshi. Ndavuga yuko udashobora kunyura muri cya gihugu cyose ugiye ku mipaka yose y'igihugu, ntibishoboka. Ntushobora kugenda muri kino gihugu cyose ngo uve ku mupaka ujye ku wundi, nta mihanda bagira, ni ahantu hanini kandi byagutwara amasaha make kugira ngo ugende ibirometero wenda 200, bifata iminsi 30 kuko ni ahantu hakomeye. Bityo rero ibikoresho n'ingendo biba bigoye cyane hariya muri Congo. Ni ikibazo gikomeye cyane ko bigoranye kuri leta ya Congo kugaragaza imbaraga zo kurwana n'amategeko n'amabwiriza kugira ngo wenda barinde imipaka yabo yose, kandi kubera ubwinshi bw'ubutunzi ndetse n'ubugome n'amabanda atandukanye, hari imitwe irenga 100 hariya, hari imitwe nge nabazigera ku 130 irimo intwaro kandi bashaka gukora ibikorwa by'ububande byo kwiyama umutungo, kandi byinshi byakozwe ku ngaruka mbi cyane. 80% by'abagore bo mu burasirazuba bwa Congo batwa ku ngufu. Tekereza ko atari 8%, 80%. Ubugizi bwa nabi bw'amategeko urabizi butemewe n'amategeko. Niba uhaye abantu batwereza amategeko uburenganzira bwo kubona amafaranga menshi n'intwaro nyinshi, bibanda gusa ku bucuruzi bw'amabuye y'agaciro, ujya ku rwego rwo hejuru mu kajagari, kandi nivyo bikomeje muri Congo. Bityo igisirikare cya Congo kiragerageza guhangana n'izo, gusa ntabwo ari byiza, kandi hari n'abajenerali bahari bakora ibikorwa nk'ibyo ngibyo bashyira mu mifuka yabo amafaranga. Hari n'abashaka rwose kurwana no gukora inshingano zabo zo gukunda igihugu icyarimwe bashaka no gusahura, kandi urabizi ko tufite mu ngabo muri Burasirazuba bwa Congo abajenerali bamwe na bamwe bariho kugira ngo barwane kandi bakora akazi ngo bayobore benshi mu gutsinda, nyamara bakarangira bafite uruvange runini rw'urwego rwo kugambanira igihugu. Reka noneho tubigarukeho. 80% by'abagore bafatwa ku ngufu, kandi urabizi ko abantu bari ibumoso bahangayikishijwe cyane n'uburenganzira bw'abagore n'abana. Abantu ntibashaka kubafasha, kandi mu z'ukuri sinzi ukuntu iyi mibare yizewe, ariko umuryango w'abibumbye uvuga ko abantu barenga miliyoni 7 bakuwe mu zabo muri Congo, kandi ibyo ni mbere gato yuko M23 ifata umujyi wa Goma. Bityo rero birashoboka ko hari abantu benshi bakuwe mu zabo muri iki gihe, mbega agahinda. Ariko umuryango mpuzamahanga ntugira icyo usubiza, kandi nanone Loni n'uburyo bwo kubungabunga amahoro bwa Loni mu myaka 50-56 ishize ku isi yose byabaye urwenya rwose, kandi byahindutse urubuga rwa ruswa gusa. Bityo rero ufite abashinzwe kubungabunga amahoro baturutse mu bihugu zo mu rwego rw'isi, bafite ingabo zitatojwe neza, ntabwo bahembwa neza, ariko bahabwa imbunda n'amasasu, maze barangiza bakagurisha izo mbunda n'amasasu ahubwo kuri zimwe muri izi ntera hamwe igize imitwe 130 kubera kugira ngo bibonere zahabu. Niba uramutse ugenzuye intambwe yose zabitwa ko abashinzwe kubungabunga amahoro n'umutekano boherezwa muri Congo, wasanga kenshi
aba basirikari bose barimo kubona twazabo babitse mu mifuko yabo kandi bazibona gurisha amasasu cyangwa imbunda. Urabona rero ukuri uyu muryango wa Loni ntushobora gutsindira ya ntambara. Ndizera ko kimwe mu bintu bikurikira ikipe ya Doge ikurikirana nuguca amafaranga mu mishinga y'imari ya Amerika. Ndategereza kwa 28 kugeza kwa 35% yose by'amahoro ashakishwa ni kinyoma. Urabizi icyo bavuga, inzira igana ikuzimu gusa ifite intego nziza kandi igitekerezo ngo cy'ingabo za Loni ngo shinzwe amahoro ngo zizagirwa ikize kugira ngo zigarure amahoro muri kara karere. Icyo ngicyo ni kinyoma cyambaye ubusa, kandi hari abantu babarirwa muri za miliyoni amagana bababaye bitari ngombwa kubera ubwo bushomeri ndetse na za ruswa zitangwa muri izi ngabo. Kongo iri mu bikomeye ubungubu kuko ari bo bafite umutungo mwinshi mu majyaruguru ndetse mu majyepfo ya Kivu. Ni bimwe mu bihugu bikize cyane ku isi kandi byatewe bigacibwa intege n'abaturanyi babo bafite intwaro nziza, bafite abasirikari beza. Ndavuga kandi ko abanyarwanda bakoreshaga ibisasu bya Spike byatanzwe na Isirayeli mu kurwanya ingabo za Kongo. Bityo rero ni ikibazo gikomeye kandi bizashimisha kubereba icyo abaturage bakora muri ubu bwoko nimba hari icyo bazavuga. Uravuga ingabo za Loni zirinda amahoro, ubona zambaye ingofero z'ubururu ziragenda kandi yego koko zishobora kuzana uburakari butangaje, ariko ibikorwa zabo ntago bigaragara. Mwabonye ibihugu by'Uburayi bihagarika igenzurwa ryabyo kubera ibibazo by'ibikoresho, kandi umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba nawo ni wari muri uwo nguwo kubera kwemererwa kw'ibintu bimwe na bimwe by'ibibazo. Ari nk'abanyabwoba benshi kuri ubu ngubu barunzwe kandi bisa naho kugira ngo batinye kwinjira muri iyi ntambara ari byo biri mu mitima yabo. Kandi agace kashigishijwe n'intambara turabizi, nanjye urabizi, hari abantu bababara cyane mbona, hari abantu bapfa muri iki gikorwa. Byatweretse neza ko Eric uruhande rw'ibanga rutavugwaho kandi rudakoreshwa muri kino gihe hari itandukaniro rikomeye ryo gushaka imbaraga zo kurangiza iki kibazo cy'intambara. Uratekereza ko Perezida Tshisekedi na Perezida Trump bashobora kuzakorana? Unafite amahirwe yo kugaragaza kuzana gahunda mu gihugu ndetse no gukosora iki gitero akagitsinda, igitero cy'abanyarwanda bamugabyeho. Oya, bakeneye mbere na mbere bakeneye gukora akazi keza kurushaho ku ruhande rwo gutangaza ko batewe n'umuturanyi wabo mu buryo bwa diplomasi, maze bamara kugaragaza neza ko batewe. Iki ni igice kinini cyane kigomba kugaragara ko batewe ku butaka bwabo kugira bajye kwiba umutungo wabo kuva mu gace ka Kongo ka Kivu Amajyaruguru. Abantu rero bakeneye kubaka ubushobozi bwo kwirukana noneho no kugenzura imipaka yabo. Hashize imyaka 10 ngewe nkora ibikorwa bikomeye, harashize imyaka 8 ngewe nkodesha indege zanjye za gisirikare muri Azazana bwa Kongo mu birindiro zose bitandukanye, kuko nifuzaga gusobanukirwa icyo bagombaga gukora ugereranije n'ibyo bakoraga. Bityo nkagera muri ibyo birindiro zose nkagenda hirya no hino. Nabikoze mu gihe cy'iminsi 6. Navuga ko nagiye ku bibuga byose by'indege mu majyaruguru yo muri Kongo ndetse yewe no hagati no majyepfo y'Iburasirazuba bwa Kongo nagezemo, maze mbona ahantu hose ko hakeneye gushyirwaho metero 30 cyangwa 50 mu mijyi n'imidugudu. Nzenguruka ku gace kose ku rwego rwo hasi n'ahantu hakomeye. Loni ni mbi cyane hariya, nta kintu ishoboye kandi bafitemo ruswa nyinshi. Ingabo za Kongo nazo ntago zifite uburyo bwiza, kandi u Rwanda rwiba miliyoni amagana z'amadolari rwasubije ko rutari muri Kongo. Ibi ngibi birumvikana ni mu bikorwa bikomeje gukorwa. Bazana intwaro, bakubitisha igisirikari, bakiba umutungo, bashowe kandi bafata ubutaka bwinshi bw'abaturanyi babo, bityo berekeza mu cyerekezo kitari cyo. Amerika ntabwo izakora kuri ibi ngibi, ariko bidufitiye umumaro. Imiyoboro y'ibikoresho kuko yaba ari umuringa, cobalt, amabuye y'agaciro yose y'ingenzi akoreshwa mu gukora telefone zacu z'amashanyarazi, ikoranabuhanga n'ibindi, tuyavana hariya. Byatugira umumaro kujyayo. Urebye nk'uko ibintu bikomeje gukorwa mu isi yose, nta sida akeneye Kongo. Murebe Donald Frank, itegeko ryemejwe risaba ko habaho urusobe rw'ibikoresho by'amabuye y'agaciro rutagira amakimbirane, kandi mu Rwanda harimo ibihindura 100% urusobe rw'ibikoresho bishingiye ku makimbirane kuri ubu ngubu. Bityo rero ni ukugaruka kuri ibi mu mezi 3 kandi tukareba niba hari icyahinduka, ariko inzira ntabwo ari nziza. Abo kandi u Rwanda rugomba guhagarika vuba ibi barimo gukora. Eric, hano kuri Ofresh twagiranye ikiganiro kandi dukora
igice kivuga ku biri kuba ku mugabane wa Afurika, kandi urugomo rubi cyane kuva mu 1996 rwadutse mu bihugu bigera kuri 19 bitandukanye. Niba nibuka neza nuko igice cy'ikibazo cya Kongo ari ikingi gitero kirimo kuba muri uyu mugabane. Rero ni urugomo n'ibitero by'imitwe y'ingabo y'inyeshyamba birimo kugabwa ku gihugu cya Kongo. Gusa ikibazo cyo gukurura abantu benshi kuri iki kibazo ni ikihe kuri wowe? Yego biroroshye ko amakimbirane acika intege kubera urusaku, kuko hari menshi muri Afurika y'Amajyaruguru nka Sahel afite ubwoko bwa jihadist, ndetse nayo mu majyaruguru ya Nigeria yewe ahantu ntibashobora kuvayo nyuma ya miliyoni enye, kuko bari mu kaga gakomeye k'ubujura cyangwa se kwicwa mu majyaruguru Nigeria yose, kandi icyo gihugu kigizwe n'abantu miliyoni 150. hari y'urupfu rwinshi. Bityo rero amakuru mabi menshi muri Afurika arahari muri kino gihe. Yego hari itsinda rya jihadiste ryitwa ADF nk'itsinda rya ISIS, ariko ikibazo nyamukuru nuko icyari igihugu nanone kitagira imipaka cyafatiriye umutungo w'ubutaka bw'abandi, ndetse na Uganda ubwayo ibirimo n'abaturanyi babo. Rero ba Kongo bafitanye imikoranire n'uyu mutwe, kandi barabikora kuko bakunze kuba bishimira ibyo bikorwa. Ariko birababaje cyane, biteye agahinda, kandi biragoye kubona mu gihe kizaza kwiyumvisha ko bizarushaho kuba bibi cyane kuko bimeze uyu munsi. Turagaruka kuri iki kibazo Eric, kuko nk'umukuru w'igihugu Trump birumvikana ko amaze ibyumweru bike gusa ku butegetsi, mu minsi mike gusa. Birumvikana ko igihe kitaragera ngo asobanure uruhande ahagazeho ingamba za Amerika kuri Afurika hashingiye ku nyungu z'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo rero mwasaba Perezida muri kino gihe ni iki cyaba icyifuzo cyanyu kuri Perezida kuri Afurika, kandi bifitanye isano n'ikibazo cyo muri Kongo kugira gikemuke? Urabizi ko hari impungenge nyinshi Washington ku bijyanye n'ingaruka z'Ubushinwa ndetse n'Uburusiya mu bice byinshi bya Afurika bigenzura ibyo bikoresho Amerika ikeneye ku nganda zacu. Ndavuga ni uzi ko turi kuri za miliyoni 100 cyangwa se miliyari z'amadolari dukoresha, kandi tugapfusha ubusa buri mwaka ku mugabane wa Afurika. Abasore babona inyungu nkeya cyane kuri izo, kandi kigaragara nuko ibihugu biri mu bibazo bikeneye ubufasha bwacu. Birashaka ko tugira icyo dukora, bashaka ko tubafasha muri no bibazo, dushora imari muri kiriya gihugu. Mureke dushore mu imari, ndetse dushyiraho n'amategeko menshi ya Byzantine ya Amerika abuza abikorera ku giti cyabo gufasha mu buryo bwose. Dushobora gufasha twebwe ibihugu guhagarika imitwe ya jihadiste, amategeko arengera imipaka yabo, ndetse no gukusanya uburyo bwo gukusanya imisoro, ibintu byose byibanze ubukungu bukeneye kugira ngo turinde cyane cyane abaturage bacu kandi bagira umutekano n'abahari bagira umutekano. Nishimiye cyane cyane kubona USAID igabanywa, kuko hari abantu benshi bakora muri uru rwego bagakora ibintu bibi bashimangira ibintu bitari byiza muri Afurika yose. Nibura ni intambwe nziza mu cyerekezo cyiza, kandi hari byinshi bigomba gukorwa, kandi atekereza ko nzarinda ibindi byinshi byo gusesagura umutungo kamere. Kandi ni ingingo nziza cyane kuri USAID. Uzi ko uyu musore w'abaheza nguni bashyushye, kuko uzi ko nka Elon Musk afite ubwenge buhagije bwo kugira bamwe mu bahanga muza porogaramu, abakora porogaramu, abakora uburyo, ndetse n'inzobere ku isi bakoranye nawe mu nyubako y'ibiro z'ubuyobozi nijoro cyane mu mpera z'icyumweru. Nabo bicavuga bati nguzi ko hari iminsi 2 mu cyumweru aho abatavuga rumwe n'ubutegetsi bataba mu kibuga bigeze kwamagana iyi gahunda, ariko twavuga yuko nta kintu na kimwe bigeze bageraho. Nabwo ni Damas ntabwo bakora no kuwa gatanu cyangwa se kuwa mbere. Nanjye nabonye video yabo, nabonye video ivuga ku mwana w'umuhanga wo muri kaminuza ya Nebraska wakoresheje ubuhanga bwo gusoma inyandiko zimwe na zimwe zatwitswe ziturutse i Pompeii nko muri 34 mbere ya Yezu, zarazinzwe zitwitswe, ariko yatekereje uburyo bwo kuzikuramo mu buryo bw'ikoranabuhanga no kuzihindura inyandiko za Kilatini n'ikigereki kuri izi nyandiko zitangaje. Kandi ndatekereza ko babyise umushinga wa byose,
yatsinze, ariko ubwo ni ubwoko bw'abasazi b'ubwonko ayobora kurwanya ubuyobozi bwa leta, kandi bigaragaza ko barenze urugero nubwo bafite ubwoko bufite impano. Rero abantu bakomeje kwibanda cyane cyane ku bibazo bikomeje kuba ndetse no gushaka uburyo bwo kubikemura. Bashaka kubona CIA igihe rukomeye cyane, kandi uzi ko Afrika ari hamwe mu hantu bapfushije ubusa amafaranga y'abasora. Eric, sinshobora no kumenya niba koko cyangwa se wenda babonye iryo zina muri gahunda ya COL y'amasezerano mu gihe cy'intambara ya Vietnam. Gahunda nziza yo gutuza abaturage mu bijyanye na USAID yarahindutse umuryango ukomeye wo gucuruza amafaranga ku ruhande rw'ibumoso, gushyigikira ibihumbi bya NGO yose, imiryango itegamiye kuri leta, nta nshingano utanga miliyoni 42 z'amadolari buri mwaka zikagenda, kandi udakora cyane cyane mu mahanga ngo urebe ko ari ikintu nawe wagarura. Gutanga miliyoni 100 cyangwa se miliyari nyinshi z'amadolari ku banyapolitike b'abademokrate kugira ngo amafaranga akomeze gutembere mu nzira z'uburiganya cyane cyane, kandi ngaragaza ko nishimiye ko bino bintu babihagaritse. Ubwo rero tugeze ku nzira ifunga cyangwa se ku musozi w'ikiganiro, gusa ibintu byinshi twavuzeho. Guverinoma ya Amerika isa neza nk'isanzwe, ifite ibitekerezo by'ingenzi cyane kuri iki kibazo cy'ubutabazi, ishobora kubibona gusa hano nk'umurongo hamwe ndetse n'abashobora kuzanira ubushobozi. Twaganiraga na Eric Prince muri kino kiganiro, kandi turashimira cyane cyane ko twavuze ku kibazo cyo muri Congo ni ikibazo kigomba kwitabwaho nacyo. Uyu ni umunyamakuru aganira na Eric Prince, gusa nk'uko yabyumvikanishije ngo ni intambara yashowe n'igihugu cy'u Rwanda kuri Congo. Wowe ubona Eric Prince na Congo gukorana batarabihaye ishingiro yo kumva ibintu kimwe? Nguru kubyumva muri comment. Ubwe neza, amahoro.